MDC jangka Sora constituency uba Titos Khan ha kajan mi jangka lai phuai tarik unaitung ulale jingo ikinong tre jangka SSA kibadai kinon teaching staff kibadang penlong ya kajing yaki syangka lain mangor Hamadan Malki bandawa naka sarkar ban kintiu tulap yaki syaka prapo persen habakren syakilat patai kubor nakaliang uba Titos ula ong bakajing wanjong uban aiman siamiki badru ban sngotu ya kajing dawa jongki kenang pa unla ban pensngo syaka sarkar kat bala kabor syu ula ong ru ba ka sarkar kadai ban ngap ya kajing dawa jongki lada kalong ka basyong nia bat ula ong ru mentahi kajan miet unlecha secretariat ban ya kendu ya minister jong ka tanat puli puthi ban pensngo ya kamat jongki nong tre SSA habangatip wa gidan ya ganika sineti nakaliang katunga kung we na ginong mikmat ubang ngaju be ngaju late ban ai di jingirap na ginunu di jingeti la kalong ginunu ki office tani ginong treru ngaju dar dekat dengan simba kadi kajing kamram katunga kung mikmat bangade ban wani kendu ya ki sampit kam jo ka sek ban sungtu ya ka diman ka jongki ya di tingdawa ka jongki bat kabaan kalong ba nakaliang katunga ka bangala la kabor ya ka bangan pensnow sa sarkar magade ban sengap ya kajing uot kajing nam jong kini ki long tray ko tibawan bani Hamadan bani ki bandawai ko hok jong ki namar ba ngilajui na kapor ba kidon bi kenhun kibe ki bandawai ko hok jong ki ka sarkar ka jusau dengan soba ban kentu ka sarkar kalong ba lada kajing ki ka jong kini di long tray jong ka SA kalong ka basyongnya kalong ka ba day hok ka sarkar ka jusau ka kamram ko sarkar ban pej ke jing jongki long tre la kalong hake akanunu department kadi ka kamram ko sarkar ban study denre kani ka bakimi menta ban yaki ani kam desu ka kam ka bakadang de ka bakmai ki kala de ka bal aslam de haji sya ki layo ka por ka bakluat ban perkhat na ka menta ka jing ka jongki denre ka pelengo kalong balai hadu menta na kaliang jongki babat ka bor na du minister na ki officer juga department kim sengap lem ya ke jikerpan jong kini ki nontre jong ke SSA ya kani ketika bala penbor iki bakin ha ban mi surok ban mi hamid Hamadan ban wan ban syong ni ban demonstration ya kalong ke ega baki ha ban i lagi jong ki yang disam hamtam ni dan ni lokmi ha ban i ki kuntet ki jong ki ban wan ni kalong ke ega bakta sebuah ni de ngak munong hikmat wala na ngam deu kau MLA ni minister ring adon ni kecikit li mangane don dekat bat kini nong elam jong ni kenhun bandawa bat nagane ngajongaru ngasa pensno ya ka parti ke bangan adon ya kinong hikmat minister ki badan kesokan bakin sim khialem ya ke dawa jong kini ini mane sekretariat ada don minister ngasa pensno ya ke dawa ki bagi ban sengap nama ban mailat bahkan nika jingsyong ke jongki hangi kan continue namar ladaka yai beteng ni ke jingsyong ni demonstration ke jongki kam kata tangi ke yang kesem ke jongki kam kata personally ki dengan kata ruat ke jing rekam ko office janmit lai biji retep na gino ma gidao ngintep nyimat umnut man fie sengina kuno tu cancel no ke tingi up ni hangni jingsyong bi hangni tingin ni beteng ni kan ke jing ya cakap Wat hadir prasnem mo. Hadir prasnem balik simpor prasnem nomor bangi ngi up ya ke sarkar bahkan pej lemengi. Ikimi linti ba ke sarkar ka deban kalau gum ka kemi te ka deban sungtu ya ke jinun kam gujung ikun. Tenrai hadir ba ngi UI ba ke sarkar kamle ai husnam aja ka pra ngila pressure leng ba ka government ka berim. Ka badai ka MD1 MDA1 tiga ni ka MD2 ko menta tinggal sedang meniat mentala lai teli gisnem ka bangin yaki bandawai kan ke tu lok juni teng aku aru ban bentik sepi ba kan ka prasnem ru kadai ha ka era jong ni ka sarkar MDA1 bat MD2 kampat dan kuno komitmen ru ka bakan aya ka benefit nam ta jongi kinong tre SSA tinda kaliang jongi ngin pitu lara ka sarkar kam ay ganu ka jubab tingin haban perkhat di kiwai pak kilak kilunti kumno bingin jam sakhamat ban penjor ya kejing ki kejongi
Thank you.